dobro smo, kako ste vi? Dobar dan. Ćao. Slika je izvanredna, moram da pohvalim. Zadovoljni smo. Najbolje mi što se možemo vraćati unazad i vratiti neke serije. Gledam 24 sata. Ja sam uvijek htio da ima bosanski kanal ili iz regiona tako da sam sebi to i nabavio, tako da mi znači jako puno, što mogu pratiti i vijesti, i fudbal, i sve što me zanima. Jako smo iznenađeni nagradom. Hvala i vama što ste nam omogućili da možemo to osvojiti. To je moj sin. Želim da se zahvalim GSS Mediji. Hvala u svakom slučaju. Hvala GSS Mediji na godišnjoj nagradi. Ja sam Ziba Ibrahimović i gledam GSS Mediju. Želim samo da poručim bilo kuda GSS Medija svuda.